إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Vakti Allah aytti: Ey İsa, men seni ekdern ve özüme taraf götürürüm ve seni peklegucu men kofrederlerden ve senden peyrovi ederleri ta kıyamet kafirlara üstem kılarım. Son bana karşı evrilmelisiniz. Fes daveri ederin aranızda ihtilaflı da. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Emma olar ki kofrettiler, olara bir dünyada ve ahirette güçlü azap vererim ve olara kömekçi yok. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Emma olar ki iman getirip salih amel kıldılar, Allah olan padasını kamil verer ve Allah zalimleri qavu görmeye. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Sana şunu ayelerden ve hikmetli pentlerden telavet et yersin. İnne mesele İsa indallahi kemeseli Adem halakahu min turabin thumme kâle lehu kun feyekûn. Tahkik İsa'nın meseli Allah'ın yanında Adam yalıdır ki onu topraktan yarattı. Son ona bol dedi, pes vücuda geldi. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Şu haber Hudayın tarafından hak zattır. Pes şekte bolma. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Her kim sen bilen şu hakta cedel etse, özüne agahi gelen son, ayt gelin oğlallarımızı ve oğlallarımızı ve hatıllarımızı çağırıp ve özümüz yığınanayılın. Son zarinlap dua kılaylın. Pes yalançılara lanet edeylin. İnne hâzâ lehuvel qasasul hak ve mâ min ilahin illallah ve innallâhe lehuvel azîzul hakîm. Tahkik şi hak habardır ve Allah'dan özge ma'bud yok ve Allah galiptir, hikmetli. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Pes eğer yüz qaytarsalar, Allah fesat etkucuları bilyandır. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Ayt ey ehli kitap, biz bilen siz arada beraber bolon kelimeye gelin ki Allah'dan gayriga ibadet etmeyli ve ona bir şerik getirmeyli. Allah'dan gayrı erbab tutunmaylı birimizi.
Pes eger 100 qaytarsalar, aydın şahit bolun, biz musulmandırız. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون Ey ehli kitap, näme İbrahim hakkında cedel etýäňiz? Ve Turat ve Encil nazil edilmedi meger İbrahim'den sonra. Pes näme akıl etmeýäňiz? ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Agah bolun, kesiz bilýän zadyňyz barada jedel etdiňiz. Pes näme bilmeýän zadyňyza jedel etýäňiz? Wa Allah bilýär, we siz bilmeýäňiz. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين İbrahim Yahudi ve Nesrani değildi. Lakin doğru akidalı Müslümandı ve müşriklerden olmadı. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين Tahqiq İbrahim'e yakin adamlar olardır ki şoňa tabe boldular. Ve şu peygamber ve müminlerdir. Ve Allah müminlerin eýesidir. وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Ehli kitaptan bir guruh arzu ettiler sizi gumrah etmege. Sizi gumrah edebilmezler meger özlerini. Bu olar agah değildir. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون Ey ehli kitap, ne üçün Allah'ın ayelerini kofretýäňiz, halan ki şahit bolýaňyz? يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون Ey ehli kitap, ne üçün hakyny batyl bilen garşdyrýaňyz we hakyny basyrýaňyz, halan ki bilýäňiz? وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون Ve ehli kitaptan bir guruh aýtdy: İman getirin, ol bir zadyga ertir bilen ki iman getirellere nazil edilipdi. Ve ikinnin ona kofredin. Şayet olar da evriltiler. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Ve iman getirmen meger ona ki sizin dininizden peyrovi etýärdi. Ayt tahqiq hidayet Allah'ın hidayetidir. Size berilen zadi ehadiga berilýär diýip inanmaň. Ya Hudaý ýanynda size galyp geler diýip inanmaň. Ayt fazilat Allah'ın elindedir. Halanyna berer. Allah giň nemetlidir bilgüji. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Hasleýä nemetin halanyna ve Allah ulu fazl eýesidir.
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Adam badır ehli kitaptan ki eger xazanağa emin etsen sana qaytarar. O adam badır şolardan eger bir dinarga emin etsen sana qaytarmaz, meger qaim dursan. Şu xiyanatın sebebi olon aytmağıdır. Bisavat Araplan bizden mutalebe etmek hakkı yok deyip Allah'a yalan aytyalar halan kebiliyalar. Bela men awfa bi'ahdihi vettaqâ fe innallâhe yuhibbul muttaqîn. Hava, her kim ehdine vefa etse ve bataqva bolsa, pes Allah bataqvaları qavur ya. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Olar ki Allah'a beren ehdini eved etyalar ve imanını az pulosat yalar, olara ahirette pay yoktur. Ve Allah olar bilen kepleşmez. Ve Allah kıyamet gününde olara nazar salmaz. Ve oları peklemez. Ve olara uyuşlu azap ba. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ve olardan bir ette şu zat kitaptan deyip dillerini tavlaya, tasız şonu kitaptan hesap etsin deyip, o ol kitaptan değil, o aytyalar şol Allah tarafından deyip, o ol Allah tarafından değil, o Allah'a yalanı nispet beryalar, derhal kebilyalar. Ma kana li beşerin en yu'tiyahullahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwata thumma yaqulu lin-nasi kunu عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Beşere gelişmeye ki Allah ona kitap ve hikmet ve nebuvvet versin. Son ol merduma aytsın, mana bende bolun, Allah'a bende bolmanı deyip. Velakin aydar Hudaýylyk adam bolun, kitabı ta'lim berýäňiz sebepli ve onu ders alýäňiz sebepli. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن
يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Ve size emretmez ki ferişteleri ve peygamberleri Hudaýy tutunun diýip. Aya size köpürlüği emretýämi musulman bolunuzdan soň. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Ve Allah peygamberlerine peyman alan vakti size kitaptan ve hikmetten berdim. Son sizdeki zady tasdik etýän peygamber geldi. Siz şoňa iman getirmeli we şonu goldamaly. Aýtdy, aya iqrar etdiňizmi we men peýmanymy tutduňuzmy? Aýtdylar, iqrar etdik. Allah aýtdy, "Pes şahit bolun, men de siz bilen şahit bolgujy." فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Pes her kim şondan soň yüz gaýtarsa, şolar hatmen fasykdyr. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Aya Allah'ın dininden gaýryny talep etýäňizmi? Derhal ki ona teslim boldular asmanlarda we ýerdekiler. Hoşluk ya narahatlyk bilen. Ve Allah'a taraf rucu ediler. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Ayt, biz iman getirdik Allah'a ve özümüze nazil edilen zadığa ve İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yaqub ve esbatığa nazil edilen zadığa ve yine Musa ve İsa'ga ve peygamberlere Allah tarafından verilen zadığa. Peygamberler arasında ahadiga fark vermeýäris. Ve biz Hudaýa teslim bolgucuduruz. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ve her kim İslam'dan gaýryny din tutunsa hergiz ondan kabul edilmez. Ve ol ahirette ziyankarlardandır. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Näjre hidayet etsin Allah bir kavmi ki musulman bolan soň köfretdiler. O peýgamberin hakdygyna gowa beren soň we özlerine hujjat gelen soň o Allah zalim kavmi hidayet etmez.
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Olon cezası Allah'ın laneti ve feriştelerin ve adamların barısının lanetidir. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Mıdam lanette kalan hallarında olon azabına tahfif verilmez ve onlara muhlet verilmez. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Meger ol etdäge ki şondan soň tawba kılıp we islah etdiler, pes Allah bagşandadır, rahimli. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Tahqiq olar ki iman getiren soň kofretdiler, soň kofrlygy ziyad etdiler. Olon tawbasyny hergiz kabul edilmez ve olar gumrahdır. İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun felen yuqbele min ahadihim mil'ul ardı zâben ve lev iftedâ bih. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Olar ki kofredip ve kafir halda ölüpdiler, olan birinden kabul edilmez, yer kızıldan doldurup ve şonu fedye etseler de. Olara güýçli azap ba ve olara kömekçi yok.